Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Биз бүгүнкү чыгышта жалаң Honda CR-V унааларын тапмакчыбыз. Анткени элдин көпчүлүгү Honda CR-V унааларын тап, жана Honda CR-V унааларын тап дегендер абдан көп. Ошондуктан бул чыгышта жалаң Honda CR-V унааларын татабыз. Бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Анда эмесе мына ушул унаалардан баштайлы. Honda CR-V 2 унааларына баштайлы. Өкөтөн кара түстө экен. Алгач туугандар, сиздерден суранычыбыз лайктардан басып жана подписаться кнопкасын басып коюңуздар, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Себеби канчалык көп комментарий жана класстар басылган болсо, YouTube ошончолук видеолорду көбүрөөк таратат жана көбүрөөк просмотр кылат. Ошондуктан биз мына ушул Honda CR-V унаасын баштайлы. Жылы 2002 жылкы. Коробка автомат. Басы $6200. Объем 2. Япония дейт. Телефон номер 0708 17 25 42. 0755 30 00 26. Ушул номерлерге чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Басы $6200. Артынан да тартып койлу. Машинанын абалы жакшы абалда. Жакшы минуттер, дискалар титан, дөңгөлөктөрү кышкы. Кийинки унаадагы Honda CR-V 2 унаасы. Түстө кара түстө, оң руль, эки тең оң руль. Бул дагы $6200 экен. Ушул эле телефон номерлерде 4V 4,5 минутта тартат, 2002 жылкы. Бул унаада эки тең дискалары жакшы, бирок тетигин аркынын дискасы мага жакты. Эки тең бирдей эле. Ички салону велюр. Экран коюлган. Урматтуу мекендештер, биз Темирлан Бактыяров деген жаңы канал ачтык кече жакында, 1 апрелде. Ал каналда дин жөнүндө жакшы маалыматтар болот, спорт жөнүндө жана бизнес жөнүндө. Ошондуктан ошол каналда бир сунуштап коелу, реклама алып. Ошол каналда ушул видеонун түгүнө ошол каналдын ссылкасын калтырабыз. Ошол жерден басып кирип подписаться ташап коюшуңуздарды суранабыз. Анда эмесе мына ушул Honda CR-V унаасын тартайлы. Honda CR-V 2000 Honda CR-V 2 2004 жылкы, объем 2, басы $8000. Телефон номер 0500 11 12 02. Сол руль. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. Кийинки унаа серебристый түстөгү Honda CR-V унаасы. Honda CR-V 2 2004 жылкы, объем 2, басы жазылбапты. Телефон номер 0500 11 12 02 дейт. Оң руль. Honda CR-V 2 унаасы серебристый 2009 жылкы. Коробка автомат 2, объем 2.4, расход 7.8, баасы $8200. Телефон номер 0500 7 50 60 07. Ички салондор кара түстөгү кожин салон. Honda CR-V 3. Кара түстөгү Honda CR-V унаасы, дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. 2008 жылкы, автомат коробка, объем 2.4, басы $9700. Телефон номер 0702 80 40 09. Газ плюс бензин. Ички салондор кожин салон. Коробка автомат.
бұл жерде де Honda CR-V унасы қара түсті. Дөңгелектері қышқы, дискалар титан. Жылы 2009 жылғы, объем 2. Баста көрінеді, телефон номер 0702 55 11 96. Ақ түстегі Honda CR-V унасы. Дөңгелектер қышқы, дискалар титан. Жылы 2008 жылғы, объем 2.4. Бағасы $10.300. Телефон номер 0705 07 97 84. Ішкі салондор велюр. Коробка автомат. Кейін күні қара түстегі Honda CR-V унасы. Ішкі салондор велюр. Четыре ВД 4 полонның тартат. Пробег 135 000 км жүрген. 2008 жылғы, объем 2.4. Бағасы $10.500. Телефон номер 0555 17 09 40. Коробка автомат. Honda CR-V 2 унасы. Дөңгелектер қышқы. Жылы 2002 жылғы, объем 2. Европейс. Бағасы $7000. Телефон номер 0700 74 0700 мен 74 23 88 0550 17 70 00. Жылы 2002 жылғы. Сол руль. Қызыл түстегі Honda CR-V 2 унасы. Дөңгелектер қышқы, дискалар титан. 2006 жылғы. Пробег 174 000 км жүрген. Объем 2. Бағасы $8500. Телефон номер 0709 27 70 40 0779 менен 27 04 11 екен. Сол руль. Ішкі салондар велюр. Ақ түстегі Honda CR-V 2 унасы. Дөңгелектер қышқы, дискалар титан. Жылы 2003 жылғы, объем 2.4. Бас договорына. Телефон номері 0700 78 78 22. Сол руль. Қара түстегі Honda CR-V унасы. CR-V 2. Дөңгелектері қышқы, дискалар титан. Пробег 139 000 км жүрген. 2005 жылғы. Объем 2.4. Бағасы $8200. Телефон номер 0700 78 78 22. Ішкі салондар велюр, сол руль. Түстегі Honda CR-V унасы. 2008 жылғы, объем 1.5, азы четеген турбо дейді. Телефон номер 0552 82 09 59. Пробег 50 000 км жүрген. Кейін күнірді Honda CR-V унасы. Дөңгелектері қышқы. 2013 жылғы. Телефон номер 0555 55 88 66. Сол руль. Ішкі салондарын да көрсетіп қойдым.
Honda CR-V унасы последний поколение, ақырғы поколениялардан. Басы $26,800 екен. О 2018 жылғы, объем 1.5. США дейді, Америкадан келіп тұр. Артқы салон артынан да тартып қойды. Honda CR-V унасы. Жылы 2015 жылы. Пробег 98.000 километр жүрген, 2000 коробка автомат. Объем 2.4. Бас договорына, телефон номер 0555 56 90 56. İçki salonlar, kojin salon. Тонированный екен арқасы. Ошон эле ак түсүнөн жылы 2016 жылкы $53,000 екен басы. Коробка автомат. Басы ошо басы жок, пробег екен ал. 53 тысячте турса басы болду. Телефон номері 0555 56 90 56. Ички салондар велюр. Кийинки унадагы мокрый асфальт үстүндөгү Honda CR-V унасы. Дөңгөлөктөр кышкы, США Америкадан келген. Басы $16,500. Телефон номері 0770 59 75 75. Объем 2.4. 2015 жылкы, пробег 153,000 километр жүрген. Автомат коробка. Ички салондар велюр. Honda CR-V унасы. 2018 жылкы, объем 2.4. Бас договорына, телефон номер 0703 24 98 89. 0772 менен 24 98 89. Эки номер. Ак түстөгү Honda CR-V 3 унасы, дөңгөлөктөрү кышкы, дисклар титан. Телефон номери 0559 28 68 88. Объем 2.4. 2008 жылкы. Американец. Азыр наркы беттен тартайлы, ички салондар ушул жактан жакшыраак көрүнөт. Серебрис түстөгү Honda CR-V унасы, жылы 2008 жылкы. Мына ушул жерде кыскараак эле тартып коеюн. Басы $10,900 екен. Ушул жерден көрүп окуп алсаңыздар болот. 2008 жылкы. Объем 2.4. Ички салондар велюр, сол руль. Серебрис түстөгү Honda CR-V унасы, жылы 2008 жылкы. Мына ушул жерде кыскараак эле тартып коеюн. Басы $10,900 екен. Ушул жерден көрүп окуп алсаңыздар болот. 2008 жылкы. Объем 2.4. Ички салондар велюр, сол руль. Серебрис түстөгү Honda CR-V 2 унасы. 2005 жылкы, объем 2.4, расход. Пробег 160,000 километр жүрген, автомат коробка. Бас договорына, телефон номер 0706 89 90
00. Оң руль. Дөңгелектер қышқы. Кейінгі унадағы Honda CR-V унасы қара түсті. Жылы 2002 жылғы. Объем 2. Басында көрінеді. Телефон номері 0705 28 11 28. Ішкі салондар велюр, сол руль. Бұл жерде суларды қойылмаудағы месталар бар екен. Бұл жерде маршал емесін чару ұмытып қалып тұр. Кейінгі унадағы Honda CR-V унасы көп түсті. Пробег 150 000 км жүрген 2004 жылғы коробка автомат, объем 2.4. Басы $8,900, телефон номері 0 759 99 89 дейді. Мокрый асфальт үстіндегі Honda CR-V 2 унасы, пробег 173 000 км жүрген. Жылы 2004 жылғы, объем 2, басы $7,400, телефон номер 0508 20 20 60. Ішкі салондар, чекелер кожаный салон, орталары велюр екен, оң руль. Ішкі салонында тартып қойды. Қара түстегі Honda CR-V 2 унасы. Пробег 200 000 км жүрген 2006 жылғы коробка автомат, объем 2. Баста көрінген, телефон номері 0779 90 99 99. Сол руль. Дөңгелектері қышқы. Бұл жерге запасной дөңгелек иліп қойса болады.